Kinong hikai adok ki baiki bandawan nak sarkar berkentiu lang ya katulap jengki kumba ke sarkar kale lang ya kiwei kindang peteng ya kejiki ber kejingsong kelai mungor bat tiamiet hapersa sekretariat kalalong laisngi hadu kamiet congkalai putrik jelio. Henry hagani kejiki kini hikai adok ki baju opriang bai tang ki jingkular nak sentur mutirang ba kejela ukonrat ki sangma kidang yo ban yekendu tang bat umentri kenat puli puti uba lakmen remboi. Ubal pensngau ba kasyong sa ketanat pelatengka finance ban penurlong ya kejing dawa kejongki. Kat ba kejinghi ka khamjur hanong ba selong na kejingwan tu kejingwan kersan naik babon balang. Umitrang ba wat habau lawan pai na nong ba Delhi. Kat kum ka Facebook page lai I penban ba hadien bawan Delhi ulalit chutura bat yakendu ikini kai kibeki aminis keterian. Ha kawai kaliang kini ni kai kilapun snguru halo kejingkran usembon mitrang ba perston song ubala patha iki bekin lai pai sekolah. Pipet ya katuka jingkran jong I Deputy Chief Minister menen ilakran ba kin pendap no haki arlai sngi te menta benong kata katayau ka benai kamyak chu mentangi update stang I kasngi bat kata kasngi jing syang I kwa ba kata kasngi kan dai no menta kasngi hi namar ba kumbang ila benrap na duk ningkong kat bang 4 yo hi ya kata ka ayu kamot kani ka protes jungi kanang yai beteng hot menen I Deputy Chief Minister ila ong ba ila kerpat ikino hikai bikin lit pai no shaki school hakani kapor bikin lit pai no ba ila ong ru yaki managing committee bakin sim action persya yangi kino hikai ad hoc ki ba klemlet school hendrai nga syukwa ban pentip kendiat ya I Deputy Chief Minister jongka Meghalaya ba hakani kapor ba tunsong badan buram ngidang yo ya ka summer break baro ki sekolah Meghalaya menta kidang don ya ka havili exams lani kiladap ya ka havili exams babang ikran ya ka havili exams ki kena kimdu kelas namar bagi kena ki haban chuli to exams but baro kino hikai kimju yo ya kata ka duty ban up exams ha kanong sekolah ru kidan be kino hikai ki basidio off te menta kidan ki sekolah ru baladap kut ya ini ki havili exams but ngiyo ya ka summer break te kumta ngin net pai kumno school menta ba amlong school de takara ngin syang ne bat ngin ya up ya kata ka jingkular jong pi ka ba pi ong bangin pendap no aki arlai sngi tingin up ya kata kan ladang haban up ngin arlai sngi rungin ya up